Hi everyone, warm welcome to English is Doctor YouTube channel. This is Muhammad Ismail Yun, your spoken English trainer. Friends, in this video, I'll teach you names of animals. पदे वीडियो के animals पेजनु जाना जनावरों तप अंग्रेजी के सवाई तासु दे मुंग चैनल सब्सक्राइब करें. Lion Zmarita Lion 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 Leopard Plangta Leopard Leopard या Tiger Serbunita Squirrel 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 Bizota, Bizugaita, Monkey 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 Aspita, Mare 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 Khrata, Donkey 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 Yagita Bear 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 Soita Hare 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 Soita Rabbit 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 Gharsata Stag 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 Shatarmurgta Ostrich 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 Kangaroo 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 Uchta Camel 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 Urita Lamb 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 Pasata Ram 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 Zigigita Hedgehog 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 Gorachrata Zebra 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 Pilda Elephant 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 The ubu asta Hippopotamus 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 Karkta Rhinoceros Rhinocero Rhinocero Zarafeta Giraffe 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 Uzgurita Goat 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 Lewata Wolf 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 Gidarita Fox 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 Insan Dol Bizota Gorilla Gorilla Pishota Cat 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 Goeta Ox
غوی ته په انګریزي کې ox میخې ته په انګریزي کې وایي buffalo غوا ته په انګریزي کې وایي cow اس ته په انګریزي کې وایي horse پړانګې ته په انګریزي کې وایي tigress خرې ته په انګریزي کې وایي ass سپي ته dog یا dog میږې ته sheep سپی ته په انګریزي کې وایي bitch خنزیر ته pig موږک ته mouse موږک ته یو بل ټکی هم استعمالیږي rat female lioness moose elk raccoon jackal fox she camel اوښې ته she camel puppy سرابي ته skunk cough خسکی ته خسندر ته cough Thanks for watching. Please د مونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.